FDLR yamaze gucengera igoma ngo iri hafi ku mupaka n'u Rwanda hitwa Rubavu. Hari umutwe w'abakomando witwa Karapu. Muri iyo raporo bagaragaza ko ngo bamenye ko Karapu nayo yiyemerera ko yamaze gucengera igoma ubu ituranye n'u Rwanda. Hanyuma hari ibaruwa banavugamo ya FDLR ngo irutse kwandikira Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irasaba iki? Ngo irimo irasaba ibiganiro hagati yabo ndetse n'u Rwanda, ibiganiro bidaheza bya politike. Hanyuma kandi ikavuga ko ngo ifite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kuba umwe mu bantu bagomba kubazwa umusanzu wabo mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo bita mu ibaruwa yanditse mu Gifaransa ngo ni muri Region de Grand Lacs Afrique. Hanyuma abantu batese ku Rwanda ruvuga ko mu masezerano mpuzamahanga n'amasezerano ya Washington y'u Rwanda na Kongo asaba gusenya FDLR. Kongo FDLR ikaba idashaka gusenyuka, ibi biraza kugenda gute? Ni ibibazo, ariko strategy yo kwandika amabaruwa ni strategy FDLR imaranye igihe uturuka muri za 2000. Ntabwo ari ibintu bishyashya. Abantu bakurikira neza bavuga yuko mu byitwaga muri 2005 cyitwaga Home Declaration cyangwa se Home Declaration, hari mu kwezi kwa gatatu muri 2005, n'ubundi na UN Security Council yakiriye ibaruwa ya FDLR yasabaga ko bagerageza kuyikuriraho uburyo bayibonamo nk'abantu b'abaterabwoba, bakavuga bati twemeye ko turi burekure iby'imirwano tukabireka. Nibutse yuko intambara y'abacengezi yari imaze kurangira, wavuga ko yarangiye neza muri 2000. Urumva aho muri 2000 hari ubwo bavuga bati yararangiye, ariko muri 2000 hari hakiri udusigisigi. Nyuma muri 2005 rero kuba bakwandika bavuga bati twebwe twarambitse intwaro cyangwa se twarambika intwaro, bakavuga ko bari bakeneye ko habaho ibiganiro hagati yabo n'u Rwanda, bakitwa umutwe wa politike ukorera mu Rwanda wemewe. Ako kanama karoni karabati ugeze aho ngaho ibyo ntabwo murimo murakabiriza. Bivuze ngo icyo bavuga nuko gushyira intwaro hasi ku bushake ntabwo babikozwa. Yego, ariko ubwo muri iyo interval guturuka nko muri 2002 kugera muri 2010 bakoze attempt nyinshi, zimwe zikamenyekana izindi ntizimenyekane, ariko hose baba bari kurwana no kugira ngo bave kuri rwa rutonde rubita umutwe w'iterabwoba. Kuko mu iyo baruwa izi mpuguke muri raporo yazo zigaragaza ko mu ibaruwa ngo FDLR idashaka kwitwa umutwe w'iterabwoba, ntinashaka kuba umutwe w'abajenosideri, ahubwo ngo ni umutwe wa politike ufite ingabo. Ejo bundi babonye ko habayemo n'ikintu cyo gusa no kuvugurura FDLR, bagira ngo icyo kintu cy'uko ari umutwe w'abagizi ba nabi kiveho, ahubwo umbere nk'aho ari umutwe wa politike. Bivuze ngo hari ibintu nka bitatu nabonyemo. Icya mbere, FDLR na leta ya Kongo ikigaragara barakorana, kuko nureba mu masezerano y'i Washington harimo gusenya FDLR. Wareba uyu munsi ukabona uretse ibyayo n'icyarigonza yigeze kuvugira mu ntara yacu puari ikisanga navuga aka FDLR kashobotse, ariko u Rwanda rukavuga ruti amakuru yacu ashinzwe kumenya ibyo abandi bantu batabona. Twamenye ko cyarigonza yaje ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu akajya hariya ikisanga n'abakoje gutangiza ibikorwa byo gusenya FDLR. None ngo kuri 31 wa mugabo yajyanye indege za kajugujugu zijyanye amafaranga n'intwaro, FDLR babihera ahitwa Iwarikare. Yego, bivuze ngo iki kintu cyo kunywana kirimo. Hanyuma he n'ikintu cyitwa imibare. FDLR ngo yacitsemo ibice bitatu. Mu gucikamo ibice bitatu rero nivuga ko ngo ubundi yakabaye ifite abarwanyi bari hagati y'3500 na 4500, ariko umutwe witwa Karapu uri kwigamba ko wamaze gucengera igoma ubungu uri muhumekera mu kwaha kw'Irubavu, uvuga ko ngo muri Karapu bageze ku bihumbi nibura 20. Hanyuma FDLR ifoka bakavuga ko ngo baba bari hagati y'ibihumbi 10. Bivuze ngo ubwo FDLR ugiye kureba mu bijyanye n'imibare wakumva ko ari nk'abantu bari hagati y'ibihumbi 35 wenda. Noneho ngira ngo urabyibuka mu minsi yashize ni mu ntangiriro z'uyu mwaka, niba mbyibuka neza, cyangwa mu mpera z'umwaka ushize, higeze gutangazwa amakuru avuga ko ngo uwitwa Omega yaba yarishwe
ubwo ibintu byari bimeze nabi cyane mw'ibi bice bya za Nyiragongo. Mw'iyo raporo y'impuguke za ONU bagaragaza ko Omega gihari ari nawe ukomanda FDLR ifoka. yego Bivuze ngo iby'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo biracyagoranye ukurikije ibiri kuvugwa mw'iyo raporo, kuko u Rwanda ntabwo rwavana ingamba z'ubwirinzi cyatumye zijyaho kigihari cyitwa FDLR. Noneho niba yatangiye no kwandika ishaka ibiganiro, ubwo irimo irashaka amaboko ariko harimo no kuyobya uburari. Iyi raporo y'impuguke za ONU iragaragaza ibyitwa imminent attacks. Imminent attacks ni ukuvuga ngo kuba FDLR ihari it's a fact, urumva. Ariko kuza kuvuga ko CRAP ndetse na FOCA byipozisiyonye ahantu hari strategique, byumvikana ko habonetse okaziyo bagerageza gukora ibindi bitero. Ni ikintu strictly gihita cyumvikanisha ibyo Nduhungirehe ejo, ambasaderi Nduhungirehe nabonaga ari kubwira RFI, ababwira ati ingamba z'ubwirinzi ntabwo bireba ari amasezerano twasinyiye i Washington, ntabwo areba uruhande rumwe. Iyo turi kuvuga FDLR ni ibyo twita engagement zigomba kureba impande zombi. Uruhande rwa Kongo rurarebwa na FDLR, none turi kumva FDLR ku marembo yacu. How can you dare to ask us to kuvuga ngo turakora level les mesures de défense? Reka nkwereke uburyo FDLR ari ikibazo mu bihe byashize, none n'ejo hazaza niba bikomeje uko. Umurongo w'u Rwanda na nyakubahwa perezida wa repubulika yasubiyemo ku munsi w'ejo, nta na rimwe u Rwanda ruzigera rufata ikibazo cy'umutekano warwo nk'icyoroshye. Iyo havuze ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, icya mbere twaba ari mu Rwanda na nshuti zacu ziri mu mahanga mu byumve n'iki, ni uko FDLR ariyo kurwanywa mu mashyi no mu mudiho. Dore rero Alphonse ari ikibazo gikomeye. Iyo u Rwanda ruvuze ko FDLR ari ikibazo kuri rwo, umurongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko mwibeshya, ntago muzi wacu mukurikiye amabuye, ntago ari FDLR. Igisobanuro cya kabiri, barashaje, baranashize, hasigaye bake, ntago ari menace threat kuri mwebwe ku Rwanda, ahubwo ni menace kuri twebwe i Kongo. Yego. Ati niho kandi nabwo bakora ibikorwa by'amabandi. Yego. Routing. U Rwanda mu bisobanuro rutanga bavuga ruterega, ntawe dukeneye gukonvenka ko FDLR ari menace kuri twebwe. Do not worry. Turabyiyiziye kandi tuzanabyikemurira. Tuzanabyirinda ku ruhande rwacu. Nawe dukeneye ko bitumenyerera. Ushatse wabihakana cyangwa se ushatse wabyemera, ariko icyo tuzi ni kimwe, twe tuzitwara uko tugomba kwitwara imbere ya FDLR. Muri ubwo buryo rero, ugomba kwirinda FDLR azakomeza kuyirinda, ugomba kuyihakana azayihakana. Ariko wajya kureba ushaka kugirira inabi umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda wese, ntawe nari numva atabarizwa mu kwisunga FDLR, kuko bisa nk'aho ari metre detail. Iki gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu kubera ko bahawe inzira ni Burundi, ubona ko haba menace ku mutekano w'u Rwanda, kandi hose ikitarusange ni FDLR. Nahoze mbona hari abasesenguzi mu gitangazamakuru, kimwe nahoze nsoma cy'abanyamerika, bagaragaza ko amasezerano ya Washington hari rezerema, hari ibintu byinshi cyane biburamo. Bavuga bati ntabwo Amerika yari ikwiriye gusinyisha abantu gutyo gusa ngo igende, yagombaga no guherekeza biriya bintu yasinyisha abantu kugira ngo barebe aho bipfira n'imbogamizi zishobora kuba zihari. Noneho bakagaragaza ko ngo ari amasezerano ya Trump uko byagenda kose
azakubita igihwereye cyangwa se akagonga urukuta nta kintu abantu bashobora kwitegamo. Nitujya kureba urabona ko muri iyi minsi FDLR irasa naho ari ikintu kirimo kivugururwa, noneho kikavugururirwa mu bantu bameze nk'aba nostalgique ku butegetsi bwabayeho mu myaka yashize mu Rwanda, kuko uyu munsi uvuze FDLR arahita avuga na Jean Luc Habyarimana. yose Bivuze barimo barashaka uko kuntu ko kwandikira Trump ngo murabona ntabwo dushaka kugumya kwitwa kuriya, no kugira ngo barebe ko cyaba ari ikintu gifite ubuzima gatozi, abo ba Jean Luc baze bakiyobore bakijyemo baterwe inkunga n'ubutegetsi bwa Kongo, noneho ubwo niba ari ukubirindura niba ari kugira gute baye bafite support bafite imizi. MRDP twirwanaho twahereyeho iyo muri iyi minsi yashyizemo akagufu, sibyo bijya gushyuha mu ngamba za hariya Minembwe, byagaragayemo ko nubwo havugwamo FARDC na Wazalendo, ariko abari babishyushyemo cyane ni Abarundi, ni P5 ni FDLR cyane, iyo mvange yabo batatu. Bijya gushyuha MRDP twirwanaho ikabona n'ububasha mu kirere icyo yari yarabuze, hakabamo kwihuta rwose, ntugire ngo bitwaye amasaha 72 kugira ngo ekesa change la donne sur terrain. Byatangiye ari abo batatu batangiye kuvugwamo, tubona uruzinduko rwihuse rw'abi Burundi i Kinshasa. Ndabeshyara senariyo nyinshi ziba tuzireba, byarangira kuri tere hakagira ibihinduka. Ntacyo ndengejeho kiraho, ariko ni chose sûre aussi longtemps que aho kurwanya FDLR mu buryo bugaragara butari mu mvugo bana y'amatangazo yigeze kubaho, kuko uburyo ibi bihugu bibanye muri aka karere, uburyo byorohera ubutasi kumenya ibihari, ntabwo wabeshya ngo urimo kurwanya FDLR ufatanya nayo ngo u Rwanda rubiyoberwe. Ibyo ntabwo byakunda, ibyo kuko aba ari ukwibeshya. Humura nuyirwanya bizagaragara. Igihe utari wayirwanya rero ibindi ujya gusobanura aho ngaho byihorere. Ikiri cyo ni kimwe, byikorere cyangwa se ureke abo bireba babyikorere, ariko la base ya byose ni ukuzemera ko u Rwanda kuri FDLR rwose nta mikino irimo. ese Nta mikino irimo, byo byemera uko nguko bisobanure ugire n'ibiki, ariko nta mikino irimo rwose. niba nta mikino irimo, buriya uyu witwa Fayulu twavugaga ushinja ngo Tshisekedi ngo kugira ibyo yumvikanaho na perezida w'u Rwanda, ibi byose abirimo, ubu nta nubwo yabona muri izi raporo za UN ngo abone uruhumbirajana rw'imodoka cyangwa se intwaro, sinzi aho bazinyuza, niba ari mu bwato, niba ntabwo babura amayeri bazoherezamo heavy ammunitions, heavy artilleries n'ibiki byose boherereza FDLR. Azi nicyo FDLR isobanuye, nabyo arakomeza byite ikinamico, ntabwo byakunda. Noneho rero nyuma ya Jean Luc nza kubona ko hari abantu bamwe bajya bigira nka nyoni nyinshi. None se tuvuge ko urwego Martin Fayulu ariho atazi FDLR icyo ari cyo, atazi niba ngibi biri kuba. None se arumva ari ikinamico FDLR yaje gukinira we ni ukuvuga ngo we icyo arimo ashaka ni ukugera ku butegetsi, aho rero ibindi ntubimubaze. Ariko Tshisekedi murimo muvuga cyangwa se ibyo Fayulu arimo avuga n'iki? Tshisekedi ejo bundi mu kiganiro cye n'itangazamakuru yababwiye ko igihe cyose intambara itari yarangira, nawe kugira ngo mubwire ngo ategure amatora yanavamo kuvaho no gusoza manda ze ebyiri arazisoje, kwanza ubu muri constitution hari habaye amatora ntiyakwiyamamaza, ize yazisoje, sibyo? Uzamubwira aho ngo agende hakiri intambara, rwose yabahishuriye ko that's out of question. ati n'ababosi banjye ariko nta bosi banjye bambwiye ngo mpindure constitution. Ibyo ntiyababwira, yabiciye ku ruhande. Niba yarabiciye ku ruhande rero kurwanya FDLR no kuyitsinsura byatuma CONOPS ziri muri ariya masezerano zose zitangira uruviri rukihuta, ibiba bikaba n'intambara igahoshwa mu karere. Nirangira se guhindura constitution biragenda bite? Ntabwo byaba bigishobotse. Hano habonetse amahoro biraza kugenda. Ntabwo byaba bigishobotse. Ngo hano hantu abaturage barimo barafatwa bugwate mu nyungu z'abantu bafite ubutegetsi, ariko abantu barabasobanura nuko batabumbura amaso ngo barebe. Urabisobanura hanyuma bigende gute?
erega burya umuturage yaba mu isi yaba mu ijuru iyo wiswe umuturage uri umuturage. Ahubwo ko leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse Rubio ko aherutse kuvuga ashinze ryinyo ku rindi ngo bizarenge kuri 15, urumva ubwo 15 wowe wakora ibyo usabwa ubumva krapu iri gukrapinga aho ngaho ntabwo bishoboka. Noneho n'ikintu kiba gishekeje muri cya kiganiro navugaga na France 24 cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Yego ni France 24 ariko na RFI bari kumwe. Aravuga ati ayo makuru yose turimo tuvuga twayahaye Amerika. Noneho akanashingira no kuri bya bindi birutse gutangazwa na Masad Buros. Avuga ati ariko Kongo Kinshasa nta nubwo irasenye FDLR mu bice igenzura. Bivuze ngo ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ntabwo zishobora kuvaho. Hari umugabo witwa Fabien Singaye. Fabien Singaye ni umuntu ngo wari uzwi cyane mu bijyanye n'ubutasi ngo yigeze kuba umujyanama wungirije muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ngo ashinzwe kuneka abatutsi bose babaga bashaka gutaha. Uwo mugabo rero we na Jarike ubu nibo ngo barimo bashyirwa ku ibere kugira ngo baheke ikintu Jarike Habyarimana kugira ngo tutandukanye na Jarike imfura yacu. Ubu ngo nibo barimo batorezwa ikinshasa cyangwa se bari gutegurirwa ikinshasa kugira ngo baze baheke icyo kintu cyitwa FDLR. Aze mbona mu FDLR nshyashya ubwo Singaye uwo Fabien kandi bakavuga ati uwo ni umuntu mubi cyane kubijyanye n'ubutasi kubijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ni umuntu mubi. Urumva yabaye umutasi ku bwa perezida arimo arakorana n'umuhungu. Muri Kongo dufiteyo FDLR umutwe nyine wa gisirikare ariko political wing yo ntifatika iri hirya no hino bakubwira ko ababa muri Germany, France n'ahandi no mu Bubiligi n'ahandi hagiye hatandukanye. Urumva ese ubushize ntabwo uzi ko mu Rwanda Shyaka se wari perezida, ntuzi ko yiberaga mu Budage se bari bamukata imyaka 10 n'ingayo harya aho abandi bagramanyari bibera za Ngora cyane bifitiye ibiceri byabo nyine, ariko baba bamonitaringira hafi kugira ngo ibintu nibifata isura. Hari abantu bakunda kutinjira muri projet nk'abapiyoniya babona bitangiye gufata isura ati ndimo ariko ndimo mubyibuka. Erega urumva aba bantu bose baba gentil batavuga rumwe n'ubutegetsi, burya uko byagenda kose amakuru yabo agomba gukurikiranirwa hafi kugira ngo bataza kwijandika. Ubwo rero ntekereza ko ibyo muri Kongo urumva niba rero na Loni yamenyeshejwe ko Karapu yigamba ko iri Goma yamaze gucengera, kuko n'ubundi iyo ugiye kureba usanga bakubwira ko bases nyinshi cyane z'abo bantu ziba hano hirya Nyiragongo si hirya ahangaha ku Gisenyi. Bivuze ngo ubwo urumva ingamba z'ubwirinzi zishobora no kuba zaba nyinshi kurenza uko abantu babitekereza. ibibazo icyo nzi cyo nuko nkurikije amagambo numvise umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ku munsi w'ejo nayo CDS yavuze hano i Nyamirambo, harimo assurance ikumvisha yuko utwo tuntu twose twe twaza hano tukavugira kuri mikoro. Hari abandi badakeneye kugira icyo babivugaho, bagira icyo babikoraho gusa cyane, kandi umuriro buri gihe ukajya kuwuzimiriza aho uturuka. icyo nicyo ndimo mvuga abantu rimwe na rimwe badashaka kumva. Icya mbere ndabona nk'umuvandimwe hariya Venuste wabyegereje umutima cyane. Venuste turi abanyarwanda first of all, ntabwo turi abanyamahanga, turi abanyarwanda. Kandi ntuzanatungurwe nuko iby'imiyoborere y'iwacu ivuga ibyinshi turabizi. Iyo FDLR uvuga ushobora kuba utayizi, twe turayizi, we know what happened. ushobora kuba wari ukiri mutoya. Abacengeze mu rugo iwanyu no ku irembo buriya wabyishimira gusubiramo. Njye ntabwo nari mutoya cyane. Thank you. Nari ndi muri primaire. Uri primaire umuntu ababibona aba yamenye gutandukanya icyatsi n'ururu. Nabonye ama operations menshi rwose aho iriya scenario se buri hari wakongera kuyifuza. Oya ntabwo. None se ejo bundi ko abantu bavuga ngo ni ibya kera, ejo bundi ibyarashwe Kinigi ahangaha, ejo bundi icogamo igiye kuba ahangaha aho rwose zira scenario se hari wabihoramo. Si bavuze FDLR rero nta munyarwanda uri buze kubisobanura cyangwa se kubibwira kubyumva.
kuba umuntu yaba ari umunyamakuru ibyo ntabwo bikuraho iyo senari. Abantu nk'aba ngaba ariko wenda twajya tunababwira bafata umwanya bo ubwabo bikorere ni censorship ariko nanone asome na dokima wishyize muri neutralite. Hari igihe abantu binangira rega burya akavuga ati ibi sinabisoma kubera ko bitavuga ibyo ntashaka. Bijya gutangira mu myaka itari myinshi ishize afande CDS ndabyibuka icyo gihe niba ari imbere y'ikoraniro ry'abamotari. Hari abamotari i Nyamirambo hariya muri Petit Stade cyane. Ati avuga ko babuze ibiraka. Ati ikibazo cya FDLR ahangaha hano mu Rwanda ntaho dufiteho kurwanira ahari. Ibyo ni ibibazo bikemukiriye. Urakeye noneho umugaba w'ikirenga w'ingabo sibyo commander in chief sibyo no si umugaba w'ikirenga umugaba w'ikirenga w'ingabo nk'umukandida wa FPR inkotanyi arimo kwiyamamaza muri ibyo bice bikorana kuri FDLR arabishimangira ati ibyo byakemukira hakurya hano ntahahari. abo babiri ni abayobozi bakuru b'ingabo abo tuvuze bakuru cyane bakuru. Iyo bivuze uko nguko rero bwacya mu gitondo ukumva ngo mesure de défense bwacya mu gitondo ukumva u Rwanda rurakubwira rutari ko igihe FDLR igihari rwose izo konops position y'u Rwanda kuri aya masezerano kanatsinda nyakubahwa perezida wa Repubulika ati bizanashoboka ko igihe kigera ayo mahanga rwose agatera u Rwanda umugongo cyane. Ati kubera iki dutsimbaraye ku byo tuvuga kuko ibindi bitari ibyo ntabwo tuzabyemera sibyo yatubwira muri disikuru y'iminota 4 yatubwiye ku munsi w'ejo. Ese bisobanuye ibyo bisobanuye kuvuga ngo anavuga ku by'ibihano yanabisubiyeho ati ntabwo ibihano bizatubuza gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo turinde umutekano wacu. No kuvuga rero ngo umutekano w'u Rwanda igihugu kimeze uko nguko haboneka ahubwo menace zigenda ziyongera kandi mu mpande zitandukanye kurenza uko zivaho. Nese uburundi buburahisha kari menace. Oya let's be real. Uburundi burahisha kari menace ntabwo bishoboka. Burabihisha koko kubihisha byaranarenze. Barabihisha gute se? Ntabwo wabonye ejo bundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga Burundi ibyo yavuze ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. None se iyo crap uri muvuga iri muri parike ya Virunga 2020 by'abantu. Yego u Rwanda se n'uruhande mbibi na parike ya Virunga cyane. None se yo si menace. Hano bakaniyemerera bati twamaze gucengera. Ikindi noneho wibuke ko izi mpuguke za Loni hari ubwo zakoraga raporo ahangaha turi tukumva harimo wenda kubogama urumva aka kanya bari gukora raporo noneho baba barabogamaga batarabogamaga icyo gihe ntabwo nshaka kubisubiramo. Aka kanya noneho ubabikinshasa nibo bashobora kuvuga batarika aba bantu noneho izi raporo ko ziri kugena ibi ngibi. Ndashaka kumvisha yuko byibuze raporo ya UN niba iri kuvuga ko FDLR iri hariya nkurikije uko izo mpuguke za Loni zari zisanzwe zarafashe uruhande which means ibyo bintu bashobora kuba barashakaga kubivuga igihe kirekire bakabisimbuka kubera uruhande bari barafashe, ariko ubu ngubu bikaba bigeze aho bashobora nabo kugira ikimwaro bakavuga ati ariko ibintu nibiba nta namwe twabyanditse. Aho rero no nkubwira nti okay kuko nopsi hari kaba yanditse iyo pretext uvuga u Rwanda rufite yitwa FDL wayikuyeho hanyuma tukazasiga tureba indi pretext wayikuyeho. Hari ibintu bitazakunda. Nibwira ko Kongo Kinshasa yafashe uruhande, ariko uruhande yafashe kururekura bizayigora. Gucenshura bakagosora bakitandukanya na FDL bizagorana. U Rwanda rero twamaze kubwira umuhuza ko abo bantu uretse gukorana banabinjijemo. Ushaka kwinjiza umuntu yahagira ugasanga arasa n'abana babyaye ntumenye kumutandukanya n'abana batarabaho. Yewe Alphonse nkundira nkwibwirire ibintu byabaye mu majyaruguru y'isi. Umugabo witwa Putin yabonye abanya-Ukraine batari kuva ku izina, ariko uranganye utujyanye n'iyi nkuru y'itariki 2 z'ukwa kabiri z'ukwa karindwi tariki 2 z'ukwa karindwi ubwo ni ryari si iminsi 3 uhereye ubu ejo bundi hashize. Dore imitwe y'inkuru FDL yeruriye Trump kidakoze ibyo kurambika intwaro. Niyabaruwa na ndimo nkubwiza niyabaruwa twari ese ntabwo twari twakayivuzeho ibyo kurambika intwaro byihore bayivuzeho ni intwaro zirasa amashaza.
none se niba umuntu ari muri Virunga ubwo intwaro ze zirareba harya Rubavu ukuyeho izo mesure de defense ni iminota ingahe on parle y'ibihumbi 20 ibihumbi 20 bya club ibihumbi 20 ni inshuro 3 za stade ya Kigali pe oya uvuye Virunga ubwo reba Kigali pere inshuro 3 zifite intwaro zireba ntabwo ibyo byashoboka aho rero niho ntuza kubwira aho niho afande bingira kubwira ati nyakubahwa kamanda in chief natwe Brigade General aho twiryamiye twibuke ko igihe uwo murongo wagiye kurengwa rwose twibuke ko tugomba kuba bambe turitayaruka none reka ntago bihishwa hano mu Rwanda ntago siyo bavuze ati ariko hari abantu barota kugifata aho sitoka FDLR igihe u Rwanda rukikubwira imiyoborere abayobozi b'ingabo abayobozi b'igihugu bakubwira ko ari menace ku Rwanda raporo nk'izi mpuzamahanga zikabigaragaza kuri uru rwego ibintu byo kuza uvuga ngo CONOPS ngo n'ibiki ngo biri mu masezerano ahangaha nukuri biraza kugorana pe na cyane ko bijye kuri tele u Rwanda rufite n'amasomo rwakuye muri ibintu byitwa mpuzamahanga u Rwanda rwaratatse kuva muri za mirongo ingahe mu gihe cya jenoside u Rwanda rwirwana ntekereza ko uyu munsi kuvuga ngo abantu bafashe ibihano bagize bate u Rwanda ngo nirupfukame n'urugire gute iyo urebye usanga bidashoboka ntabwo bigishoboka ntabwo bikunda byagoranye kandi urumva Kongo Kinshasa ntabwo mwajya mu mitsi mu bijyanye no kujya kugura abantu ifite byinshi itanga ikagira n'ibyisigaza izi raporo ziza zibogamiyeho iyo ugiye kureba usanga iyo ugiye kureba ariya masezerano ntabwo ubona ko ari amasezerano y'amabuye kurenza uko ari amasezerano y'amahoro ni amabuye gusa ni amasezerano y'amabuye nta mahoro arimo hariya ntacyo